Ni inkuru yatangiye kumenyekana cyane mu masaha ya saa 11 za mu gitondo hari nyuma yuko harashwe umusirikare wa FARDC gisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa arasiwe ku butaka bw'u Rwanda agerageza kurasa ku ngabo z'u Rwanda nkuko amakuru abyemeza. Na makuru rero yagiye akwirakwira ariko twebwe tutarayabonera ubucukumbuzi cyangwa se tutarayasesengura neza ngo turebe koko ibyayo, ariko kugeza muri aya masaha imaze kwemezwa ko ingabo za Kongo FARDC arizo zateye u Rwanda, umwe araraswa abandi babiri barafatwa batabwa muri yombi. Bimaze rero kumenyekana ko ingabo za Kongo FARDC arizo nyine zinjiye ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butemewe zinjiranye imbunda, ariko ntabwo zaje guhirwa n'urugendo. Umwe rero yaje kuraswa abandi babiri batabwa muri yombi. Igisirikare cy'u Rwanda rero RDF kikaba cyatangaje ko mu ijoro ryakeye ingabo zari ku burinzi mu karere ka Rubavu zarashe umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC wari ku butaka bw'u Rwanda, abandi babiri barafatwa batabwa muri yombi cyangwa se bafatwa mpiri. RDF mu itangazo yanasohoye yasobanuye ko hari masaha ya saa 7 z'urukerera aho abasirikare batatu bo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bambutse umupaka binjira mu karere ka Rubavu mu Rwanda baturutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Itangazo rikanavuga ko babiri mu basirikare barimo Sergeant Asmani Mupenda Terimite uyu w'imyaka 30 y'amavuko na Kaprali Anyasaka Nkoyi Irisiye w'imyaka 28 y'amavuko batawe muri yombi n'uburinzi bwa RDF gisirikare cy'u Rwanda bafatanyije n'irondo ry'umwuga ngaha mu karere ka Rubavu. Uyu musirikare wa gatatu nkuko RDF yabisobanuye yarashwe mu cyico na mudahusha u Rwanda ubwo yarasaga ku burinzi bw'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se RDF. Babiri mu basirikare batawe muri yombi rero ngo bafatanywe imbunda imwe yo mu bwoko bwa AK47 magazine enye n'amasasu 105, ikoti rimwe ridatoborwa n'amasasu ndetse n'udupfunyika tw'urumogi bakoreshaga. Nta nubwo ari inkuru ivuzwe bwa mbere kuko no mu minsi ishize cyangwa se mu myaka yibanje uyu nguyu yabaye umusirikare wa gatatu urashwe n'igisirikare cy'u Rwanda agerageza gushotora u Rwanda cyangwa se agerageza kwinjira mu buryo butemewe n'amategeko ku butaka bw'u Rwanda yinjiranye imbunda. Aha rero akaba RDF yemeje urupfu rw'uyu musirikare wa Kongo warasiwe mu karere ka Rubavu ahagana saa 7:10 z'ijoro rishyira kwa kabiri ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2024 nibwo nyine abasirikare batatu ba FARDC binjiye mu Rwanda. RDF rero yatangaje ko abo basirikare bafatiwe ubundi mu mudugudu wa Isangano akagari ka Rukoko umurenge wa Rubavu bakaba bafatanywe n'imbunda imwe mu bwoko bwa AK47 nkuko namaze kubikubwira ndetse na magazine enye zirimo amasasu 105. Abo basirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi bafatanywe n'amashashi yarimo urumogi ndetse bambaye n'ijiri imwe ya antibale. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwavuze ko uruhande rw'u Rwanda nta wishwe cyangwa ngo akomereke, ahubwo bukanizeza abaturage cyane cyane abaturiye imipaka kw'inkiko z'u Rwanda zizakomeza kurindwa kandi n'ubu ngubu zirinzwe. Ibi biriyongera kukuba umuvugizi wungirije w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera aherutse gutangaza ko u Rwanda rufite umutekano wizewe kandi ko komeye cyane nta numwe uzigera uhungabanya igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ngakinyure muri humye. Ahangaha Simon Kabera avuze ko u Rwanda rutazigera rwihanganira na gato abashaka kurushozaho intambara cyangwa se abashaka kuba bahungabanya umutekano w'u Rwanda binjiriye ku gisirikare cy'u Rwanda. Ibi kandi bikaba bikunze gutangazwa n'umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga yuko u Rwanda abaturage bakwiye gusinzira bakaryama bakagoheka kuko nta na rimwe leta y'u Rwanda izigera yihanganira abashaka gushoza intambara ku Rwanda. Ndetse aha mu minsi yashize umwaka ushize umunyamakuru Kensi yigeze kubaza umukuru w'igihugu Paul Kagame ko u Rwanda abona rwugarijwe ndetse n'abashaka guhungabanya umutekano barimo Kongo Kinshasa ati se bizagenda bite. Aha umukuru w'igihugu yavuze yuko abantu badakwiye kugira ubwoba nabuke bwo kuba baterwa na Kongo Kinshasa kandi ko ingabo z'u Rwanda zihagaze bwuma cyangwa se zakomeza kwicungira umutekano n'abaturage muri rusange. Rero bikiyongera ku kuba perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi uherutse gutorerwa kuyobora manda ya kabiri ko azatera u Rwanda byanga bikunda gakuraho ubutegetsi buriho, ndetse naho agiye mu nama zitandukanye mpuzamahanga akavuga yuko u Rwanda ari rwo ruhungabanya umutekano w'igihugu cye mu burasirazuba bw'iki gihugu ngo by'umwihariko rufasha umutwe wa M23 ndetse ko ari rwo rushyigikira uyu mutwe mu gutsinda FARDC yananiwe kutsinsura cyangwa se ngo yirukane mu bice uyu mutwe usanze urwaniramo, dore ko uyu mutwe wanafashe umujyi ukomeye wa Bunagana ikaba umaranye
amezi arenga 12 yose uri mu maboko yawo. Aha rero Tshisekedi akavuga yuko ngo u Rwanda akavuga yuko ngo u Rwanda ari rwo rubigiramo uruhare, bityo ko akwiye gushaka uburyo cyazatera u Rwanda kandi ko naramuka atera u Rwanda ngo bitazoroha ko bamusubiza inyuma. Aha rero benshi bakavuga bati se aba basirikare bari kugenda binjira buhoro buhoro mu Rwanda bashotora u Rwanda bagenda bapfa umusubirizo baba ari bo bari kwinjira muri ubwo buryo bwo gutera u Rwanda cyangwa se bimeze bite? Kuko mu minsi ishize mu mwaka ushize hapfuye umusirikare, nanone muri uyu mwaka mu mezi ashize hapfa undi musirikare arashwe na bamudahusha b'u Rwanda barashwe mu cyico, bose bagenda bahasiga ubuzima abandi bagatabwa muri yombi kuko inzego z'umutekano zihora ziri maso. Abaturage rero baturiye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bakunze kuvuga yuko bishimira igisirikare cy'u Rwanda kuko kiba gihagaze bwuma cyangwa se kibasha tsinda uje wese ashaka kukinjirira. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 2022 nibwo undi musirikare w'ingabo za Demokarasi ya Kongo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda mu masaha y'ijoro nyuma yo kurasa ku basirikare b'u Rwanda. Icyo gihe ni amakuru yemejwe nanone n'ingabo z'u Rwanda RDF, aho zavuze yuko uyu musirikare utarahise amenyekana yaje arasa ku ngabo z'u Rwanda, araraswa na mudahusha w'u Rwanda maze ahasiga ubuzima. Yarasiwe mu mudugudu icyo gihe wa Gasutamo mu kagari ka Mbugangari mu murenge wa Gisenyi karere ka Rubavu n'ubundi. Abaturage rero bakaba baravuze yuko bashima cyane inzego z'umutekano z'u Rwanda by'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda ko kiba gihagaze bwuma cyangwa se kibasha kubacungira umutekano ku buryo uri wese atabasha kwinjira ngo agere ku mugambi we bimworoheye. Bati twumvise urusaku rw'amasasu masaha y'ijoro tugira ngo turatewe, gusa hashize akanya birahagarara. Umusirikare wa Kongo Kinshasa cyo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda mu ngo z'abaturage muri metero 50 yinjiye mu Rwanda, hari kuri metero 150 uvuye ku mupaka muto uhuza Goma na Gisenyi. Aharasiwe umusirikare wa Kongo mu kwezi kwa Kamena icyo gihe mbere yaho gatoya n'ubundi ko haraswa uyu nguyu. Yarashwe rero amaze kurenga inzu y'uburinzi bw'abasirikare b'u Rwanda barinda umupaka yinjira mu baturage. Ababaye umusirikare wa Kongo wa kabiri urasiwe ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'undi wari wararashwe mu Rwanda muri uwo mwaka nyuma yo kurasa ku nzego z'umutekano. Rero uyu turi kwabwira uyu munsi noneho akaba baye umusirikare wa gatatu urasiwe ahangaha mu karere ka Rubavu agerageza guhungabanya inzego z'umutekano cyangwa se agerageza kwinjira ku butaka bw'u Rwanda n'imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Ibisa naho ari ubushotoranyi u Rwanda ruhora ruvuga yuko Kongo Kinshasa ariyo ishoza intambara ku Rwanda, kandi nyamara u Rwanda rudashaka intambara mu buryo nk'ubu ngubu. Inzego z'umutekano rero zashyizwe aharasiwe umusirikare icyo gihe wa Kongo mu gihe hari hategerejwe itsinda rya IGVM ryashyizweho n'umuryango wa ICGLR rishinzwe kugenzura imipaka riza kureba umusirikare mbere yuko asubizwa iwabo. Aha rero nanone amakuru aravuga yuko aba batawe muri yombi n'igisirikare cy'u Rwanda ntabwo haragira ikindi gitangazwa mbere yuko na Kongo Kinshasa nayo ubwayo itaragira icyo itangaza kuri aba basirikare bafatiwe mu Rwanda, dore ko umwe yamaze kwasiga ubuzima. Icyo gihe rero hatarashira amezi 5 undi musirikare wa Repubulika Demokarasi ya Kongo arasuwe mu Rwanda agapfa. Harutse none kuraswa undi musirikare mu Rwanda hari ku tariki ya 3 Gashyantare cyangwa se kwezi kwa 2 2023 mu mwaka ushize. Nyuma ya 2022 harashwe undi musirikare yari yinjiye hagati y'umupaka wa Petite Barriere na Grande Barriere. Aha ni ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo uri i Rubavu. Hari mu masaha y'icamunsi ashyira saa 12 z'umugoroba. Icyo gihe itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ingabo z'u Rwanda RDF bemeje ayo makuru, bavuga yuko habyabereye mu karere ka Rubavu. Amaze kuraswa rero bagenzi be bashatse kuza kumukuraho ngo bamusubize iwabo tabayeho kubika ibimenyetso, ariko ingabo z'u Rwanda nazo zirarasa basubira iwabo. Ingabo z'u Rwanda rero zahise zimenyesha itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mupaka uhuza ibihugu byombi IGVM iby'icyo gikorwa cy'ushotoranyi. Hanyuma rero yarabamaze kuba umusirikare wa kabiri ukubiswe cyangwa se urasiwe ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo Kinshasa n'abasirikare b'u Rwanda RDF. Ubwo rero uyu nguyu warashwe kuri uyu munsi akaba baye umusirikare wa gatatu urashwe mu buryo nk'ubu ngubu agerageza kwinjira mu buryo butemewe n'amategeko. Noneho abangabo bo bakaba baninjiye ngo bafite n'ibiyobyabwenge, ndetse hakaba n'amakuru avuga yuko bashobora kuba bari binjiranye urumogi cyangwa se binjiye bafite ibiyobyabwenge. Andi makuru akavuga yuko uyu musirikare wa FARDC yarashwe nyamara nyuma yuko n'ubundi ku munsi w'ejo hari abasirikare ba FARDC binjiye mu karere ka Rubavu baza kwiba inka z'umuturage, inka 5, ibigaragara nkaho ari nabyo ari bidakwiye kurangwa igisirikare. Ni amakuru yatanzwe n'abaturage bo mu karere ka Rubavu aho bavuze yuko
ari umuturage witwa Nduwayo Venuste wibwe inka 5 azibwe n'abasirikare bo mu gisirikare cya FARDC cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga yuko ari abasirikare basanzwe n'ubundi baba mu bice byegereye u Rwanda basanzwe barwanya umutwe wa M23 kora mu buryo butari ubwa kinyamwuga cyangwa se mu buryo busa naho butubahirije amategeko, kuba bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda noneho byongeye bakaza kwiba inka z'abaturage. Banabo rero ngo akaba bitarabahiriye kuko inzego z'umutekano zitabashije kuborohera. Twavuga rero ko abasirikare ba FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gukora ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda bunga mu rya perezida wabo Felix Antoine Tshisekedi uvuga yuko n'ubundi ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda nubwo ibintu bisa naho bitamworoheye. Uyu rero twavuga yuko wenda tubakurikiranyije uko ibintu byagiye bikurikirana, uyu musirikare wa FARDC arashwe nyuma yuko ku itariki 19 Ugushyingo 2022 hari undi nawe warashwe arapfa. Nyuma y'iminsi mike ibi bibaye, umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda Brigadier General Patrick Karuretwa avuga ko RDF yasabwe n'abashinzwe iby'umutekano muri za ambasade ziri mu Rwanda kujya kureba aho umusirikare wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yarasiwe. Uyu musirikare rero utaratangajwe amazina icyo gihe ni peti rye yarashwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Bivuga ko yatambutse umupaka ugabanya igihugu cye n'u Rwanda atangira kurasa ku ngabo z'u Rwanda zazacungiye umutekano, nazo ziramurasa ahasiga ubuzima. Nanone ku itariki 17 Kamena 2022 undi musirikare wa Kongo Kinshasa yinjiye mu Rwanda anyuze kuri Petite Barriere arasa ku bapolisi b'u Rwanda, ari kumwe muri bo ari kumwe mu bapolisi wari uri hafi aho aramwihisha nawe aramurasa arapfa. Ku itariki ya 4 Kanama 2022 umusirikare wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yarashwe ku manywa y'ihangu saa 9:30. Uriya musirikare wa Kongo rero yari arimo yirukankana abana bari baragiye intama ashaka kuzibambura, yisanga yageze ku butaka bw'u Rwanda araraswa nawe arapfa. Abo n'abasirikare ba Kongo Kinshasa bagiye bambuka ari umwe kuri umwe, ariko mu bihe bitandukanye indege za Kongo Kinshasa nazo zigeze kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda mu kirere cy'u Rwanda inshuro 3, harimo izo mu bwoko bwa Sukhoi 25 iki gihugu cyaguze mu gihugu cy'Uburusiya kugira ngo zifashishe mu kurwana n'umutwe wa M23, ariko nanone ngo no gutera igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande ariko guverinoma y'u Rwanda iherutse gutangaza ko yongereye imbaraga mu kurinda ubusugire bw'igihugu binyuze mu gukaza uburinzi haba ku butaka ndetse no mu kirere, ku buryo umuntu wari wese adashobora kuvogera igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ngabe yagira ahamenera atera u Rwanda. Ntabwo biramenyekana neza impamvu uwo musirikare yinjiye ku butaka bw'u Rwanda. Icyakora ibihugu byombi bimaze igihe bitari mu mwuka mwiza cyangwa se umwuka hagati yabyo utifashe neza nyuma y'uko umutwe wa M23 utangiye intambara ku ngabo za Kongo Kinshasa maze FARDC maze Kongo Kinshasa igashinja u Rwanda kuba rufasha umutwe wa M23 ibyo u Rwanda ruhakana. Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba mu gihe u Rwanda rubihakana, rukaba ruvuga ko ari ibibazo bya Kongo bwite idashaka gukemura ahubwo ikabyegeka ku Rwanda. Ni amakuru rero dukomeje kugenda dukurikirana tuyabatohoreza kugira ngo tuyabagezeho ameze neza cyane. Icyo usabwa gusa no gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu nyamuneka ntibikagucike, ahubwo ujye ubibonera ku gihe kandi mu buryo bukoroheye.